Chama cha kutetea mavata maalimu vonge wa Makueni KUPPET nitathingilila kana mukomo ulova niwe ni ngwatanio yonu kuendeya kumakienda alimu mevethane na kuthi sukulu muthenani wa kwambĩrĩria na ingi kukulia ciai maikale ciana cio kuthi masukuluni ama weta kana silikali ni yemiwe kuyanisya mawiwano onthe ala menthini wa CBA na muno kuema kuandika alimu ma JSS kwa kutua. Caleb Chalo ena mauvo. Solidarity forever. Ni utangazo la umwene mwandiki munene chamani kecha KUPPET kaunti neno ya Makueni James Kimeu etina wake kaloke mwana na atongo ima chama ke musiene wa wote ainena na andiki mama ovoti na wake kaloke andiki uyo munene wa chama ke nuwa wetakana serikali ndinasa kuyanisya maundu mavata ala chama ke kiandamea niwe takuandika alimu ma junior secondary school kana JSS kwa walanyo wa kutua. Umundi ndona nza manene ya Makueni ya chama cha KUPPET tukwete kwika mipango ya undu tutwaisya na mugomo la ukite kuma wa kwambĩrĩria kwa niendano za mwanzo ntangazi ali maitu mama Makueni ona alama Kenya kana mugomo witu wikuo na kuma wa kwambĩrĩria kwa mwalimu wa ile school mundu sindu ile tunenda kwa serikali mana asungi yo kimwe na we sindu ile ingi cio ndetu nenda watu sungi na mine sungi kwa hiyo serikali ti serious and especially maikwenda kuandika jana sito ila cia JS si wa pesa nini bio na imani cia mimi ona kweyungamia mwene ndo watu pesa andisa ni waniki serikali ikusioka netina kana kacoka kumelia ndeto ciayo muno twese musumbini wa hizi mbeza cia indansi siho ndindi nyoro ta munene mbunge no na hizi mbeza siho one to kulia mbeza hizi naendieva ndio sana omuno uno twithukiisie waziri ulo kio yu waita wa bandi ainena sindu tukabukani nondo mipango ile nayo ya serikali kono tozani wanando ma siasa kama bendo kao tuko na muthenya otauke meuno wa kulia sei makwatamba umukomo uyu wa alimu na maiketekele kutwasiana sio maskulu muthenyani wa kwambĩrĩria sio la skulu sio vingwa uno mbeza sia na situ zinaivo mbeza sia CBS hivyo mbeza sia kupromote alimu sivyo serikali mbeza mbingi kwa hiyo alimu mayosi wakanetina atuenda mama nyekana kwambia wa kwambĩrĩria high school ukwenda alimu kale musi na lange mayoka nikana twende na kukoma andiasia asia imaitu tutethesi ikao mundo alimu no mareta ciana cieni na ila maibeto nai makamusomethesya ciana nai kwa twikulia mwambe kala na ciana musi na kwenda musi aive tikiti maleli kana ko skulu ugasioke ko kengi na koka aimu skulu nondo alimu maiko kwa asia mwambe kala na ciana musi tukamatabya ila twegwera na serikali kana maeta ciana skulu na isoma batema tena. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvo. KUPPET power.